Membro Parlamento Nacional husu governo atau para médico especialista nebe mal prática ba ina isin rua iha oikosi. Segunda-feira loron sanulu resinem fulan junho ne, deputada Lúcia Taiki levanta assunto ne iha plenária Parlamento Nacional. Deputada husi bancada CNRT ne preocupa ho médico cubano nebe halo mal prática ba hira atende inang isin rua partus, ho máquina facum, latui regra. Liu det lorong tolu ni atende tang paciente ida ni amos impartu me bebe mate tiana ihani kamulara ini na fating uza makina nebe ma ohing haudihan fakum ni iha kriteria so dala tolu det labele liu idane se liu idane la dundia kida fo impactu la diak ba inang ho bebe antan ya dada to odala hitu. Depois de idane bebe ne sai ita hanesan inang ita tur ahi anta dalam fatina kles arbiru de. Depois de idane ni suku doktor ne suku la haredi dia suku tan mi fati mi dan te toba bebe alta pinda ona ba fating diskansa ni sinti atumi ika podi fale ba fating partunya loke fila fale makatene dihan ohine sukuduni midala tok se ita mak ita tur ahi hatene foto to moros mak ni loke fale mak basuku fila fale nai Jesus terus be ministra da Saudi husuba doutornet bele fila tamba saída los caso ida nede caso ne fila e ni lor ni tolok de partera sira partera naran laiha tolok de e mesa ging ne be mak tau iha sala partune e momento comissão FIBA halo fiscalização retanunica mesa ging ne be mak atu inan sira be usa pa partune nia mak tebe to hartia caso ida nene ika caso ida be dia oi tu ni how iha oi jadi how husu ba tekniku resista di dia ba par hodi tamba vice ministro lamai ne importante tebes tamba seni halo ohin lamate caso segundo lamate lorong ida se mate. Reportagem Melda Fátima, Televisão Timor Post. Janela informação ba emohoto atau tem informação atual dia kliu kita haluha haneham botão subscribe like halo comentário no fahe tutang ba media sosial hotu.